I dobrodošli u novi video. Ovaj video će biti jako zanimljiv, zato ostanite. Radit ćemo deklater od mog ormara, pravit ćemo tijesto za picu koja je odlična, znači recept je odličan, i radit ćemo tiramisu, zašto imamo dečku sutra rođendan. I prvo ću vam pokazati kupovinu, pa ajmo krenuti da to ne treba onako cijelu vječnost. Metvica. Ovo ću vam pokazati, imam odličan recept za sok od metvice, tako da stay tuned. Rajčica, mozzarella, ima u Lidlu je XXL tjedan, tijesto, kašica za sina, 2 svježa mlijeka, još kašica, šampinjoni za picu, paprike punjene sa sirom, salata, mozzarella, avokado, jedno ulje, još jedna kašica i ima ovaj sir XXL, to smo uzeli. Zatim imala sam gratis čabatu. Onda sam uzela ovaj jedan veliki skir, grčki jogurt. Krafna je bila gratis zbog rođendana, u utorak mi je bio rođendan. Još jedno tijesto, naranđe, jaja, tijesto za picu. Iz nekog razloga bilo je samo ovo pakiranje, mislim, ovo je bio zadnji komad u pakiranje. Kukuruz kokičar, najbolji. Onda smo zaboravili uzeti masline, pa smo uzeli ove kalamon masline bez koštica. Sok od limuna, ovo je ovaj direktni, on će nam trebati za sok sa metvicom, tako da stay tuned. I imamo kašice, uzela sam ove slane kašice za sina zato što realno ovu voli i ona, volim i ja. Ovo dvoje volim ovo. Uzela sam ovih 3, evo, pasta bambini, špecle sa gulašom i povrće sa slatkim krumpirom i sa piletinom, pa vidjet ćemo kako će reagirati, zato što iskreno ovako ove kombinacije ne mogu ja to tako na malo kuhati, jeli? To je to. Sljedeće. Realno nemam puno robe, ali treba to sve organizirati. Imamo ove 4 ladice koje su isto tako pune. Ovu policu ovdje, ovu policu ovdje, ovo gore je tu sve puno, ovo je moj dio, ovaj dio drugi neće mi gledati što ja to ne slažem. Nije moja briga. Ako želite vidjeti kako će to izgledati i ako imate isti problem, ostanite, skuhajte si kavicu i uživajte u videu. I evo ovdje ja krećem u akciju, krećem u tu organizaciju. Zapravo zanimljivo koliko se to lako izgubi ta organizacija u ormarima općenito. Ovdje ako vam moj trbuh djeločno, to je zato što me nekako te tajice koje ja nosim nezgodno nekako presjeku kad sjedim i onda to tako ružno izgleda, ali kad se nagnem i tako, eto, šta. Tajice su ovako dobre, jedino eto taj problem imaju, ali eto. Tu sam ja na polovici tog svega zažalila uopće što sam krenula i nije mi se to više dalo i htjela sam svu tu robu na kraju iskreno baciti, ali nisam toliko puno ni izbacila zato što sva roba koju imam je ok i nije bilo potrebe, samo sam izbacila nekakve potkošulje koje su mi bile ili kratke ili su im na ramenice otišle. Ja koristim ove organizatore iz IKEA da nekako mi je lakše to tako tome držati nego kad složim to tako onako slobodno u ladici, da se to pogubi se taj red, sve se nekako izmiješa. I evo ja sada tu slažem hlače i razmišljam o smislu života i zašto je to meni to sve trebalo. I zapravo otkrila sam neke hlače koje sam zaboravila uopće da imam i onda sam ja to tako to gledala, slagala i
kažem, to mi je valjda najgori dio posla. Recimo te traperice koje ste sada mogli vidjeti kratko, to su valjda najbolje traperice na svijetu i njih sam iznosala i trebam još smršaviti za njih, tako da nadam se da ću smršaviti pa ću moći uskoro opet u njih jer sam sada isključivo u tajicama, tako da eto. Rezultat ćete vidjeti kasnije. Ovdje sada idemo na pripremu pice. Ovo tijesto sam naišla slučajno na internetu, ostavit ću vam link u opisu na ovaj recept. Ako su vam mjere čudne ove što sam ja vama napisala u videu i za ovu picu i za tiramisu, to je zato što su to američki recepti i oni koriste te kapse i mene to ide na živce, ali eto, to sam zaboravila koliko sam stavila pa sam morala iz početka. Jako je lijepo tijesto i onako finog je ukusa i stvarno preporučujem da probate ako niste. Onako jednostavno i nije komplicirano, jedino je bitno da stavite hladnu vodu kad mijesite. Ja sam to mijesila na mikser i jednu grešku koju sam ja napravila što sam nekako vodu prebrzo dodala, tako da učite na mojim greškama jer nije se lijepo ova provatura umutila. Evo tu vidite kako sam ja dodavala iz te posudice. U stvari najbolje je staviti tu veliku čašu i onda onako postepeno lagano dodavati. To je najbolje. Tu sam čekala da se to izmisi. Ja sam to pustila da se mijesi na 7-8 minuta. Ja stavim sebi alarm na telefonu i onda ja tu tako pustim da to mijesi. Jer ja to rukama nikad ne bi izmijesila tako lijepo. Nakon ovoga sam napravila još jednu turu i sad u sljedećem klipu ćete u stvari vidjeti kako to u principu treba izgledati. I nakon toga ćemo napraviti sok od metvice koji je fantastičan. I evo sad ću vam pokazati kako radim ovaj sok od metvice, znači divno miriše. Evo metvice, znači to sam ja stavila odokativno, nemam pojma koliko tu ima, znači odokativno, jedno 5-6 onih biljčica ili tako negdje, možda i 7, tako, divno. Evo ga to, a šećer, treba vam šećer. Šećera isto proizvoljno kako volite slatko. 1, 2, 3, 4, 5. I ja ću sada staviti ovaj sok od limuna. Znači ja sam dosta ovoga soka stavila. Malo vode i onda ćemo to izmiksati. I evo, izmiksali smo, ja imam multibulet i onda sam ostavila to malo još duže da se miksa, kako bi se to sve izmiksalo. Vi naravno možete procijediti to. Ako želite, ja to ne procijeđujem jer mi ne smeta, ali vi normalno ako želite, ili ako imate malu djecu, obično djeca to ne vole, ta alga, da to tako nazovemo. Evo ga, to ćemo sada usuti u ovo. I dodat ćemo još vode. I evo ga voda. Ako vi to ne vidite, čekajte. I još malo. Evo ga još vode. I ono što još možete napraviti je dodati leda. Zato što je ovaj sok najbolji kad je hladan,
malo ovako ubrzati proces. To je to. I sada promiješate. I sada probate. Dobro, još malo limuna. I još malo vode. Fantastično. Znači probajte, odličan sok. Samo pazite, ako vam prenači u frižideru, onda će vam malo potamniti, promijenit će boju, ali je i dalje fin. I samo ga promiješate jer će se odvojiti taj talog od ostatka soka. Eto, dječke dolaze. Evo ga, tijesto je uspjelo. Diglo se, ja sam napravila duplo. To jest, zamjesila sam prvo jednu turu pa drugu. Ono što želim reći, što sam otkrila, je da kada dodajete vodu u tijesto, znači kad mijesite ili kad radite to na mikseru, dodavajte vodu, pa ne odjedanput, nego onako postepeno. Ova špatula je premekana. Znači dodavajte postepeno tu vodu, jer onda se tijesto puno ljepše izmjesi. Ja sam po prirodi nestrpljiva, pa sam za prvu turu onako samo ubacila. Tako da, eto. Ajmo raditi tiramisu. Treba će vam mascarpone, vrhnje za šlag. Ja sam otkrila da ovo vrhnje za šlag, ovo baš kao pravo vrhnje, što nije ona halta ili pole ili ne znam koja još imena imaju, otkrila sam da puno bolje paše, puno ljepša je krema, iako ja se uvijek bojim ovo raditi, ovo vrhnje tući, zato što sam preko nekoliko puta napravila, čekajte da me vidite, ja sam preko nekoliko puta napravila maslac, pa zato, jeli? Ali je puno ljepša krema, zato što ona halta ili hola ili kako hoćete, ono možete tući do besvijesti, ono je super, samo što sad zadnji puta kada sam radila nekakav je drugačiji ukus bio, a s ovim je bilo puno bolje. Tako da, eto, promijenila sam tim. Ili imate i vi ovu bolesnu naviku da čistite nakon, kao čistite dok pripremate. Evo ga. I evo ga, krema je gotova, krema je divna i dečko je probao, kaže da mu se sviđa, jako je dobro.
Sad ćemo to slagati, ja sam kavu već napravila, to jest espresso. Mislim da neće biti dosta, da ću morati još, ali dobro. Znači to nam treba nam špatulica. Evo ovako špatulica. I krećemo. Ovdje imamo piškote. Ajmo vidjeti kako će sad izgledati. Ađa. Mogu vam reći jako fino. Sad sam malo probala. I po receptu se odmah stavlja kakao. I ovome sjedilo ima nešto. I ruke su mi od kakao. I po receptu su rekli da onako obilato se posipe tiramisu sa kakao. Onako, mislim da ono što više to bolje. Evo ga moment za tiramisu. Predivno. I idemo napraviti verziju za nečaka, zato što nečak je mali i mislim da espresso nije baš za njega. Pa ću ja njegovu verziju napraviti. Da vam snimim kratki after. Evo, ovo su hlače, tajice, ovo su ove što ja zovem fancy hlače, ovdje su pidžame, tu imam 2 ili 3 remena, hlače za pokući, ovdje su majice, ovo iskreno nisam zadovoljna, evo nekakve tablete su završile tu, nisam zadovoljna kako je ovo ispalo, ali dobro. Šta ćemo sad? Ovu ladicu to nisam, zato što su mi tu čarape i ovi, tako taj veš. Ovdje dole, tu nema u principu ništa, jer sam tu onu zimsku kao garderobu maknula. Tu ima ova jedna, ostavila sam majica, tu ima još ova jedna duksa i ovo tu sam samo stavila ovako da stoji u principu, ali evo ladica je slobodna, tako da eto. Što sam još htjela reći? Htjela sam reći to da je ostao još ovaj dio ovdje, to moram riješiti. To se nažalost sad trenutno nije desilo. Ima ona cijela hrpa tamo da se riješi, tako da ima tu još posla, bit će tu još videa, tako da eto.
videa, hvala vam svima što ste gledali, pizza je bila odlična, tiramisu je isto bio fantastičan, onako lagani i osvježavajući, čak sam dala bratu i šogorici da ponesu kuće, tako da ne moraju raditi ni večeru i baš je bilo lijepo, divno druženje i nadam se da ste vi uživali. Ako niste, već pretplatite se i nastavljamo dalje u radnom tonu sa preuređivanjem i sa reorganizacijom. Tako da hvala vam puno na gledanju i vidimo se u drugom videu.